Yo, obviously, my mama akwa ba emra power extra so send that when you just say here no. Adesua. And then yabo hwi every studio aba biaye bi a ode haban ene nubna ana eye adwuma. Bruni be say herbal practitioners. Na ene ye besua ne bebre so hwe haban a egu table so a. Bia e won ne ye. Enu ti na ne yabo hwi aba Dr. Kofi Nkrumah a oda Ken Herbal Center ano. Yentweme doctor na yenhye nkomo minim se wodi ewum nti no stay tuned na tie nsem ne ye haban ne nua yi de abu doma kuma eboye no ode ne nyina atwa ye ho hia ye na yen na am se ye hu se ne ye fa so a ye yusu no doc chairman me ma akwa emra power extra so chairman me do ase pa me do ase hope se bibia boko de bibia boko na so adom ne ahwe ya doc yenim haban yetete haban chese atwa ye ho hia but butaye ni like dwumadi a edie no yeni ehun nimdie bia ye hu se ode haban bi ni nnua yi agu ha misrew mayen nchiremu yo chairman we dey me do ase pa we dey empese bebre we ye wo ye nim ha sei ewo dwuma edi bebre okay we ye Nyame Dua okay Nyame Dua and the root nso nie okay Nyame Dua de o kase Nyame Dua akola keto akora mpo nim Nyame Dua okay bye obia wo dwuma edi na haban wo dwuma edi and the root nso wo dwuma edi okay first of all doc yenko haban ne so nam yenhwe dwuma haban no etumi di so yo chama me do ase haban no eye for spiritual obia o se ma hwe awo saa menya bi obi nso wo hono ma wa hospital ba mo se bibia ni hono ma asi ni kwan se o ntimi ede ehun we say no wo be pe bebre na wano anwumre kwa na wo de bedware anwumre nko a ena we aside that nso we say ne back no akola keto bia okay me ma hu Nyame Dua me hu sometimes o mu twitwa sa akola wo esoro ka no ono a na wo de dware no ana se wo nyama na wo de kakadu kakra atum na wo de asa no ti wo ba fi ha se ya asa na de ye pepa ye no dudu ye tadudo si ho no ma no pa obi a eden enum bi asa na obekọ na dwuma so a eden akọ na dwuma so ntino sine na wo kase haban no so oba pa wo a ode bedware is it just like say odi dware wie ya na oni be machi ya na wa na say ye wo akwankyere bi ka ho na wo say wo ye sa chama me do ase se obi sa question no ye wo akwankyere nketenkete bi ye say eden ye eden e ka ho asa na watimi ayusu we say no for sa awo no na say akwankyere nda jise bi nipa no ba na so sa pepe chama okay ntino ye ahaban no akire no ye nhwe Nyame Dua na chi no sen na wo ka se bia esoro ha akola itumi de manu sa no obenden obema na awe ana obenu ana obenden yo chama anopa aduro bia wo time ese wo de kwase aduro bia wo time ese wo de kwase se akola no esoro kana ese wuduru ho no before 6 o'clock e wa kwa kutwitwa before anopa 6 as a 6 bopa ho a dabi na asay se wuduru ho no before 6 o'clock ti wuduru ho no ma na wa bompa ese Yankopon tumadi ya me babedi me pese ewie pepeye eden emame acho se wate de me ka strictly say wo kotia haban bia na enyi kwan so call ya na wa tene sa dabi chama dabi andisa to bi ho no ma wo kire ni say ya wo se wo wan ye se me kofa dabi andisa obi ho no ma se obompa ye seriously se Yankopon adwuma sei na me de sa dua wi kwa akoye nti mesiro boa me na enwie nkunimdi eden emame okay isa neti tino sa no wo bompa ye wie na bompa ye wie a wo se kan no na wo de atwitwa
ukitwa begu form na wasesa to wasesa oba ara se obenoa na wa makola ne bi ana se obenyam na odi kakaduru atum na odi asano anopa osana the next day anopa na osen so ayere asano. Then say doing this procedures no be take how long and effective way no baba. Sa acha ya 3 days. Wow. Acha ya 3 days. Chamai me nada. Kwala soro kanu no. Sa acha ya 3 days. Nyame Dua no. Wala so onu an achi no e ma no ma na onyam na odi kakaduru kakra tuma acha ya 3 days. Acha ya 3 days. Chamai Nyame Dua no. Nyame Dua no chamai. Wow. Nya agoro na yedi no hase. Yeni agoro. Wow. Look, minim say nkomo bebre wo ho. But ebia na ye sha si obi e wo sa problem na ya wo ene akwala esoro kanu no. Otie fa location no atudwa. Na fa number so count say na be ya. Me do ase. Wo sawia Tobiase. Kumasi sawia Tobiase. Pen for partner or mobile say ye no yenkotena big house na yaka say na ya tete aduru na ye dia banti momra na emetwa mo da bi ye de enye saade no oba na ye ma treatment ni wie na se ho to wie a ketua bi yan de insa ye ka say ya to price momo ha mun charge dabi yen charge yen charge dabi yen charge obi ba no an say makotete haban no makeka aye aduru na ma na manipa no ho sa pepepe ye na na mo de che yen ti yen so ye say ye de che okay na yen so ye nkotena ties mu ana ye nkotena air condition mu na oba ye de sa be ni nyina ma semba to chama wacha say ti oba aduro ni ye be ma okọ na ho to wi a na waba be dana na mu ase sa pepepe na ye no. Okay. Ye mba ye mfa wontu aduro so say ye de wato aduro so nti ma ye say oba na ye aduro hafa dabi ye nya ne sa kumasi ya say kumasi ha painfo na doctors e frame ma me de aduro koye den e komom doctors mum ma wo de aduro bro sa no doctor ba kon wo G ono wo say me ye aduro na gallon say wo sa gallon na ha me de kwa ma charge na ye be say 200 cedis ba ono oba na obukitua bi ma wa e wo de ma wo later na me hu ye no na ma wo say wo deceive me di anka ese me nya no on fa ma me nti ade nti na me ha me wo say me de aduru no be ma otimi frame sa me peke because the doc o number for number 2 jana my number is 0591 159761 0591 159761 offer me anumero da so mo mepeke okay because yes susuma adwuma ni ti ye nantem okay ye nantem e me da ye 2 hours abo be ye 12 to 1 no ni ate se me ye no ma bi 1212 bi se na be ya because obi wo no ma ode ne ya de be dan wa obi wo no ma na ye spiritual way na sa spiritual way no so no bossa anadwo anahomachen 1 o'clock na se wo ye den utu ho anam sa because 1 2 1 am wan ka se aduro nku ade ya masa obi aduro ne de obetima anom ayi ankora baako ba ya de ne ye den enko apart from we say no so de me ya ho ade pa ye HIV is ankasa is doc we chama say ewiase nyina ama ye nya nim tie say is ni aduro is wo duro papa enti na den na utimi ebe ka kire say o is aduro is wo duro is wo duro ankasa is HIV is e wo duro papa yes South Africa for me chiamo mo amoso mfo ofin kromani e alright South Africa masa who say ye aduro no asem akaka asa agimi simpra enjimu nsem na HIV de say ye nyina ni say HIV ni aduro HIV wo duro papa ye haban ya sa pepe HIV wo duro papa papa HIV aduro kiti ye abanchi ye di ya ne starch no ne starch banchi ye di ya and starch say ye twi wi a na edi nsuo
awo no ye de nsuo wo no wi na ye yi saa fom ne nyina den afiri behu se starch no be kwa settle wo down na ye hwie nsuo na den agu ye wo haban bi ye frɛ no nkranjedua nkranjedua ase ifo frɛ no se ifo nso ka se nkranjedua the same nkranjedua na ye tete ye wo kwa emu sa hwie oso no ho ana ye hya ase ye aya ba beduru ha se no masa ye wo ba bi ye frɛ no mamumule e pa nkwa na timi ene ye we de ekɔ honom bi se obi o ye sai no bia ni pa no be ka kyerɛ honom de honom ehu anso yetimi kɔ ye de ekotwa duro nti aduro de ye suan ena ye nana nso de adom yen esi ase o ka problem kyerɛ me na mantimi anya me koda solution be ba yankopɔn na be kyerɛ me solution na ye se me ye de me de ma wow osia higher power extra send da ma munya ne ntie no adesua mpanyin si obi nima obi kyerɛ na sankofa nso ye nkyiri nhaban ne nnua yi etwa ye ho ahia nso ne ya no mu de na ase ya fa de akyekyere ye ho ntiema ya tu ye niema nyina tugu ntina ma na ye bo hwi eba mpanyinfo aso ye se ye ba na nnua ye twitwa tugu nhaban ya ye di nnuro anyway spray so no ya ba abesua de afa ho na doc yakɔ we mu kakra yemra root no very good Nyame Dua ehini no na yehu eno nso no ne etumi ye pa chama me da wase pa me da wase ni root ni nie wonse koko bia koko wane so koko no ewo bebre koko ye wintena na westena ba ye no ye treat the wo inside na ankasa bi wo no ma okɔ toilet o se me kokɔbo awo na ne kokɔbo aide api sabio so obi didi a kafra we see no obi a okɔ toilet na ne kokɔbo api na se ne kokɔbo aba na se bia woni moja no betwitwa we see unya ne flesh one na wo twitwa ne nketenkete o horo ma na wo twitwa ho o twitwa mu nketenkete uwie a wa pe clean water na wo soki wo acha ye 30 minutes to 35 minutes na adim ebedi ti say no ti na efre ne dido adi aduro no na mpanyinfo say dido no adi aduro no bo say abamu dika ti anopa France disposal cap no anu ba ko eno no obanu ana ase wonwa eno de flesh one no ti sisi ase wo frɛ me say pies ebia wo internal pies how seriously obi wo no kro ntimi intraka mu okọ be baba na ha mu saa hwe abeka say ebia twu nso na enye twu sina say de meka no matu ase we say no say ye de media duro ka wa acha ye 2 weeks ese ade ni nyina ehye koko ni nyina ehye free within mu ene de wo wanim ni nyina 2 weeks 2 weeks eno wa ne say betai we say no and I say wo frɛ me say menye mrewa me ya brew acha ye 2 weeks koko asema wakofa bai eso nsunsuanso no ye bebre se ba mema aside koko ema mema hoden eba from bebre totally with this no is it assured say bema bia na hoden ewo form onom nsuo na wo de kan say root no ebe se na ebe boosting immune system ni ama na hoden aba na say ate no je se bia wo di niam bi keka ka me do asepa we ebe boost immune system na ngasa iti baby potia ade na akwakohye bia no won say koko no enam ntini mu na before say be man so say obe ma sore no wontini ni mu na efransa na aye den iti say bibi say no onu maduro no na aduro ntimi cover de a totally waje wonya 7 points ko say nya fi na akwakoto to China aduro say wa kasa wonim say yade no wo honom o say be ko gina drugstore akwakoto aduro dabi we na epustu morano say yade a sebe otopa 400 a
ana auto pan be ye 2 minutes I say oko be ye 25 and I say 30 minutes With we say na with we say na hey asewu Ashtown for me chiamo Ashtown for the say the customer say no mo sir me say Ashtown say fa sa S5 ho no ma yakọ nyina de say omu ni me ya mo so mfuni ye kofi nkroma ni ye omo de ye adua ya na o de mo ana se o de bibi kika ho ana se den bi dua ya na de ye adwuma dua ya na de ye adwuma chaman dua ya abusia adisua na na ewo mu no chiami onim asem ka se na waso sa edua ni but also edua we mpa nyame dua hini very good nyame dua hini we dey I think say doctor akire ni free sa nyame dua hini o say unya root na hini na no watwitwa unya fresh one na no watwitwa no anu a dabi no watwitwa fresh one na do nsu awohoro ho yie na do nsu agu ho within 3-5 minutes no nsu no be drani aduro na wo dua ni mu no be twe ni nyina sa na se we dey si wo anopa bia disposable cup se nketwa no se kese no abọ baako se koku e wo so be ma wa ye mre enoni doc chaman ti no yahu we no mu sei no se bia ye fa ne se me kan we ni we boma eno so e wo bibi e de ba ana se just adwuma e be ye na because one thing say heba we for ni bebre obi wo ha se e bia edua we etimi sa ya de bia be 200 enso na like on teda sa nti no is it purposely say nyame dua no koko akwala esura ka no oba ontumi nwo ana bia be ma ne tedua ma emre no nkwan ana esa beside that ntumi nya adwuma bia bi ma na chaman me do ase eya adwuma bebre ba se wo ba ya so ya na se fibroid na de ba ya e be treat with fibroid medicine yen kan kire say esawe dabi ya de na wo de ba ya no na ebe ma ohu aduro se de ma wo wie na ebia me fan say ebia wo typhoid me fan say fibroid na wo de ba ya na wo typhoid na wo be wie na akode ya +1 so wo ya de fufro na akwa ya +2 ba ye me kan kire say na onum DDT kura na onum ya dabi yen ne sa ye wo de ba ya no na ya hwe ho na ya treat you se be wie na se bia yade mienu yade mensa bi na na ewo ho na ni nyina akode ya bonus ti e free bonus binya bonus nti sana chama adeneti ye okay doc edua ya bi yem fa na se matwa but me mpese me di nsuo ebe hye ye woda alternative a obetimi e de ahye aduro ya nom ana strictly by say ye di nsuo nko na ebe hye na yo chama me do hase we say no yetimi yetwitwa e de high spirit ana say hygiene ada say petitio be ma nkwamo awofom ebia wontimi nsutu den enwo we say nso ye de ma no like Berman low sperm count very good I say obey ubetwitwa yetwitwa wi a na ya dry na de aku bottom france e bia vortic ye wi a na de apetihia gu ho acha ye 3 days na di wi a e bia obekọ adwuma nti anopa manum bi anwumre no oba na watwa two tot onim sanoma na watwa two tot waya to aso ye week ese unya normal strength versa pepe okay now what of say bia minimum nsa no mintumi emfa nsa enya bit me before fire yeah it was it first no na say o de cook o de say by say cook no yen ka say cook no o ma say no asi sugar ne dawson ti we say no wi a wetimi di nsuo
asen ata asi ho no dry one. Dry one. What dry we no. Now then so agu ho now dey si ho no. And no be sure say from 3 days going, you know what shall say. Because dry one no so no it could very very sensitive. The 3 days e ko no. Now what shall say. Na one. Okay. Busia. Then die mo ya we no. This young power extra so ni. Also say subscribe to channel no. Now click on the notification button. Send you drop a video be a first to get it. And forget to say you believe will comment. Tell my doctor can if you are now who face problem bisa leave a comment. Doctor and so number and that screen so no. Fat na friend no. Wama yenya nti say o ma so yen jiska. Yen jiska wo de bra. Omo de nubra no ne haban no e be ye nnu na ma. Pe yade a wo no wo de beba no. Ye be pe ho niema de ama say jifa kokoye. Wo towa na wa beda wo mase. Ye misa wo hansi dimpo. Ye misa wo hansi dimpo. Doctor say o Sewia Antobiase. Sewia Atobiase off Lake Bosumchi Road. Sewia Atobiase from can say new regional hospital no musi no eba no emu biasa. Dabi. Emu biasa nti no wo ba kra na unkreska kra wo ba bi se ama lo fe na de akọ. Wow. No kan oba na unkreska. Doc say o meet my san aboa with. By time me wura fi ade ba akọ. Me ko hashtag na mpoye business. Na me ko ye nipa ni se nani eye ne ya. Me de ani adro koma no. Na me ko ye na o ma me wo honom. O ma me na nya fibroid almost be 15 good years. Or private hospital bi na o ko ye no. O mo se o mo ntimi treat by ono no gi doctor ni di. Doctor ni say so we bet me treat ya. Jiro okotogu. Ansa no mo timi aye den a treat no. Ti me ko ye ma me kan na me sere. Anse ma duro de menjiska ti aduro no chi ye waduro bi a yato din system washer se fibroid no kwa da wuyam 30 good years kra masa one mato aso aye 2 months ebe na nen kakran chama eya agro bi na yedi bo ha o Asemu ye nkwatena ties so ye nkwatena air condition mu obi wo fibroid 30 years 30 good plus. years kra omra Oh assure say nipa ne ba less than within 2 months. Within 2 months. I was say I didn't know beko. Within 2 months. And no one say they make bia no be so. Onu ma duro no they me be man bia so no yen. On try so be no ma de nasa. Onum nen kakra. Onum nen nyina na ade no enane kakran. Masa e agro na yedi no ha o. So cause say ka say ye kwotena sa offices mo num bia wo ba say ni nyina light be say twere be ye bia ho no eya minya comment bebre mema eya de no sa yes we dey bonus me man kasa mre say wonim guava leaves yeah eya simple kra guava leaves tete no na ye free bibi lifting sa ope guava leaves na wanoa onua na edi wi a hwesi honom eda wogidi se ebia enne ese minya match no hwie be ye disposal ketewa no ma now the lifting back one eden atu see a day ana previously no na bia woto opan fo a times 100 84 no da be me ba chama o person say guava leaves no sa onwa ene lipton very good just like that bro for yem there just like that da person okusi anim very good that day na say wafa disposable no bia baako na what lipton baako so eden agum I say obedi kan no guava leaves no and say bia da o feel say bia o bo ye match na say what the lipton no matu sa pepe we obi a wanya 60 years correct me ye bemba wanya 60 years a
opese wo yes ha adwuma no ma ne yere ka say yes ene de ma hu se me ho asisi me so pa no obetimi ayusu sa ayi no wow sa abusia we dey me true challenge no mon try na mon fa comment ne mama true challenge no mon try ne doctor edi acheyin mon try na mon mind results no sa on comment section na ni hu doc enche ye be draw close to program no okay kuku na abiem so obi wo ha kuku no twetwe nanim obi so wo ha ne to kuku no to me wuni obi a ba te se on pese dede kura obeti bi nti eno no saa no nyame dua ni we na ebetumi a hye ase a emma biem because nti a yenya from hospital che bia kuku ne ba ye ko ne akotwa wo ma na san aba ti no momo de no no so like ebe de you know yade no ama na yira wo ma na aba ana se ebetu ase kura a nipa no ehu biem chama me do ase pa lending for me chiamo pa kwasi p chama bi wo lending no sofa wontimi kura nkwa adwuma saa de okan ya koko na afifiri ne to okwa giro checha ne ho wo se honom so no adwuma de serious 7/7 ende ino bi linke no ranke no na ye aduro ne free ase de koma no de tua ne tuo de woni mu 2 weeks time papa vanish and one is so be no maduro ne seriously sa pepepe se wo woni mu se wo tini hu no say wo be take aduro ne serious acha ye 2 weeks o say acha ye 2 weeks acha ye 2 weeks o say aduro obusia ha na mre be ma ye kwan ma ye de dwumadi na si se agro ye de na de esem klasifo doka chire bebre nim se mrepa mu se be san ne doka hia ko sen haban ne de atwa ye ho hia sa pepepe chama haban kasa ote nti haban atwa ye ho hia de na ye nso we ni ade obo ade de adom yen na ase ye hu faso bia ne botai bia wo so no emra so se wo se ye san etwempan ye mpanyifo na o kire yen kwan pa no if it's a sankofa we yenchi dabi aha power extra dog before say be kono sign fa location ne o number no eto dwa bi me se ne be bia obi tie no afa na like abeto so ti no sign fa o number no ne o location to dwa yo chama ndo ase yo sewia tobiase obi yesi new regional hospital no hono na yo sewia atobiase number na ye 0591 159761 chama me do ase osia aha power extra yam de juma de ebrem edi am de frame ani agimai na me pa e be san e hia bi me da wase